Kubor nagaslem jong unongsan hima. Kinong Hikay School Ad Hoc kibahapo kasyatri jong Federation of All School Teachers of Meghalaya. Hakas kibaar kilaweng no ya kajingaki. Hadin baka sorkar kalakot ya keren, bat ku laru ban pen urlong no ya kimat jingdawa, ban kentiu no ya ki syaka defisen. Uba kinet syadab ubadai u presiden ka fastam. Habakren syakilat pathai kubor. Ulaya tu ba mentakas ngibaar hakapor khatway BJAA menstem. U Ambrose Marang, IAS, ulawan syaw yaki nakardap sekretarian, syaka kamrat rekam jong u. Banyak ren penben, halor kimat jingdawa. Kumta u kermen skem baka sorkar kan om kutsyu, tang haki jingkular, henry kan penurlong no nang ni syakman. Mana kapor tik khatway sistem, adin banjila adepte ya kan ka lama, ke lawan syaw yangi nang ni dakakali, da Usri Ambrose CH Marak IAS, Secretary to the Government of Meghalaya Education Department. Lawan khot yangi haka kerteng jong ka sorkar. Day namar balawan khot yangi haka kerteng jong ka sorkar. Ni saya lagi, ni saya rumah kali. Saya lam yangi ha office jong u. Wilayah keren habar kita hiki memorandum kibaniai khatu ya biasa. Bila yo ya kata ke memorandum hoj kadon kata kajin tan ya ta deficit patan ndrai ngilabu rupat kata ka last option mo ba lada ka sorkar kamla ya kata ka deficit patan kinai no ada kata ka last option kaba kandon lada kisim katung betu ka last option ka bangiai ta tulok kan sakiu hi manusnem ndon kamsu ban ngami surong nakaliang Sri Ambrose ru ulakular hiban sale tik katung katu ka proposal ka bangiai di nang ta yaki minutes jong kani ka meeting kinsa nang type bah kinsa nang iu ban sa ayanga kumunong ni ikmat jong ka custom baro kawai mo di katai te ka sorkar kan persanghi ban pendeploy ya kan ita kam kat pala dina kaliang jemu tu wong ngamla ban ai menta ya kata time frame mo namar ka sorkar kan sapek ya kan ka last proposition ka BPI di nrai na kaliang jemu asyuri maka sorkar menta kan sim serius ya kan ka kam jompi kan le sisya ya kan ka kam jompi nang ta ulong hiru ba haka kerteng jong ka sorkar ki kumunong dalam sawan mi sani na kapor sa kapor kanang bapinduktim kay baka sorkar kam le den mangiru na marba kumbang ilaong himo hakmat jong piyeseru baro pag ba kajingyang jumi kabakong santam kani baka sorkar kampat dan raya baka sorkar kalakot ban kala menjuru ban sim ya katu ka last option ngiru ngilas maudai hiba yang mentangin withdraw no suaya kani ka agitational program jumi ngin sapek pat hadin pat kai ka bansa long kai ka bansa jatan rai ngingat hi wat ka porjong ka Jakarta mensuaru sisin balakot ida ka sorkar kat kum balaya keren kale hi kata kan jin sisa ngalai lu ikut kubor keti te mentangan ka last option kadai kata kaba sisin bapengkiu ndai kanumdon ta kata ka 50% kanumdon kata ka 100% enhancement ndai kata ka enhancement kaba niyo rengkat kamut kumersuai nuksano ladai khatsan hajar naai mar khatsan hajar ladai khandriu hajar naai mar khandriu hajar ladai khatra hajar naai mar khatra hajar extra kan additional kan jadi kalau uniform nado LP harus kani kadi banlong uniform nado lawa primary apa primary secondary but higher secondary kitip lada syuai daka percentage 100% kamu ubayo bun unang yo bun susu ubayo duna unang yo duna tengingin kuat bakan long kumta ni kuat ban yo aju kuman syuai nuksa mo lada si tengkaru ya yo mar si tengka lada si pau tengkaru ya yo mar si pau tengka lada si spa tengkaru ya yo mar si spa tengka kan kata ka last option ka ba la menjurhi da ka state level fastom tenang ta
with 5% increment every year. Hakabang minum dan kamsyo ban mi surok nang di sepat nilaban maya kata 5% increment every year. Hakabang minum hapsyo ban mi surok. Tenang tapat maka sarkar kan nang penkrepat lam sange ya kata ka deficit system in the years to come. Ya kata rumah semua bahaya dah kejengkau. Maka sarkar in the years to come kan penkre ya kata ka deficit system tu. For the time being nakadaw yung first COVID, second COVID, third COVID mo, kani pediang dah kani ngitorwa dah kani last option ni. Inumbuan niya, namar ba lapay dah ka sarkar tanganay, lapay du siam tanganay. Te nga siya niya akong ta lapay du siam. Te nangay ba to ginum yawo dong yung tao education minister kamlaylay ra. Sisin baka sarkar kalakot. Laraja baka government kami hari swa baka senang ubanwan. Ngam pi nulung tang lay senang barang sedang. Berhapo sistem na government kamla banlay ni kajungkulang bawa kalakot ipin ta kasni. Sistem bagi semua. Nglak banlay tapi ni hap ya mi biang hitan sa kajungki. Mano ban susong klikti mo. Mano ban susngap klemle kemrei laong ba kumunong yalam te ngan hapli na kapor sa kapor nan hapudin te nang di sa kimat te ngin sapet sisya kan bat ni kum kinong yalam ru nginum huni kan ba kadon tang kajingkular klemle nginum huni kan kade takam jungi kum kinong yalam ban pet sisya ba kajing yakaren kalong kam kan te nga hakajing syam ni jonga kumunong yalam nadu usnem arhajar iwei sisin baka sarkari kalakot bat kalaay na kataka minutes mo yung kajingyakren yung kajingkot barabor kale sisay namnet baka sarkar pamumle ngalong confident ro baka sarkar kanle na marba kaladay usnem bakaddo bakin hapni ya ka election ngin sapek pat hadin pat kay kabansalong kay kabansaja tan ray ngingeki wada kapor jong kajakatam mensuaru sisin balakot ida ka sarkar kat kum balaya keren kale iya kata mentar lain sa ay minutes jong kamiting ru dauni hi secretary to the government of Meghalaya Education Department mo kan sadon kajing san kajungu bat yangi kum ki nong nikmat ki bangiadon menta kasmi saungut ru kay kabangila ya keren hang tu sa ay kenda in written ni kay